informativni program Blic televizije, uvek u centru. Sada idemo do Skoplja, gde nas čeka naš kolega Marko Šipka. U makedonskoj prestonici je održan protest zbog tragedije u Kočanima. Marko, kaži nam koliko je ljudi prisustvovalo protestu, da li im se neko obratio i da li su možda izneli neke zahteve javnosti? Tako je. Tišina je juče večer najviše govorila svega ovo što se dogodilo ovih dana. Skopljeni su tugovali zajedno sa cijelim Kočanim, a i cijelom Makedonijom. Dostojanstveno, mirno, tiho i u velikom broju, moram da napomenem, trg u centru gdje se trenutno nalazimo je glavnog grada bio većina ljudi, odnosno pun ljudi. Došli su od najmlađih do najstarijih. Neki sa transparentima koji bi mogli da vidite iza mene, a i trenutni ljudi koji su ovdje u ovom trenutku, su bili sa svetlima, sa mobilnim telefonima, to je bilo juče, a svi u suzama, u očima odali su počast za poginuli 59 mladih ljudi. Inače, protest je počeo u 18 sati, a sat vremena kasnije sproveden je i 16-minutni muk. Brojka 16 simbolizuje naravno datum koji 16. mart, dana kada je i su ugašeni životi ljudi u diskoteci smrti u Kočaniju. Juče inače u Skoplju nije bilo ni bine, ni mikrofone, ni govornika, ali mnogo prisutni na ovom javnom skupu putem transparenata su poslali poruku nadležnima. Skup je inače završio sat i po nakon početka, zatim su građani dolazili stalno na fontanu usred trga da zapale sveću i ostave cveće ovdje gdje i trenutno, kako sam rekao, i nalazimo. Događaj inače je inicirala inicijativa koja je sljedeći putem društvenim mrežama. Inače su nazvali su tukom skupom za zajedništvo i pozvali da se ne blokiraju ulice. Razlog za to je ono što je i stanje ovdje u cijelom Makedoniji i u regionu, je da i bolnicima kritično, odnosno vozila koji još uvek transportiraju pacijente, a blokirale i to jest bi mogli da, nažalost, blokiraju ulice, otežat će im rad i time to su pojasnili su iz inicijative, kako što sam rekao, koji je sljedeći, koji i najavili ovaj protest juče na društvenim mrežama. To je bilo sve od ovdje, od Skopje, što se dogodilo juče večer. Studio? Marko, veliko ti hvala na ovom izveštaju. Ceca Show, sreda u 22.